pirang parang ke suba maka telur majalan tone napukin nyenyen kal takonin di gunung kawi ini beli makanya terus ke majalan sambil majalan irago ngorto dan majalan ambil lencang takon jana apa ketakona mas anu nih ngasal tane apa baisnya nenem lima ne dadbo tegak ne besi soleh gini halo tuh apa kawa ini danin mending baisnya nenem tegak ne besi lima ne dua sini mang kawa sing orang lu tawang jam lo tebas gitu dah tebas nak negang kursi negak kursi maksudnya bais kursi 4 bais yang negang jatuh bau tengok dia kan besi kan 6 dah terus sambil mengasah tak Tong para desa teman nanti ya. Jadi apa ketakonan bi? Apa nih orang? apa? Apa batas nih kudus? Tengok nih 2. Tengok nih 2. 5 nih 4. Tak ini bane. Apa tuh? Apa? Baisnya kudus. 5 ane 4. Tengok deh 2. Tengok deh 2. Lu tengok deh. Tebus ya. Apa loh? Nagan celeng. Bagi negan celeng orang sih. Celeng mau gantung gini. Nah, negan celeng. Baisnya kudus. Bais celeng apa? Nih negan jadwa ben papat kan kudus men 5 nih adi papat. Ye. 5 ayo. Nih halo jadi. Isi bangkiang nih. Selek nih. Udar gedir kles. Porno tuh. Tuh porno orang Cina macam badan. Nak jeluh laklak. Nak jeluh laklak. Play. Apa lagi? Nak jeluh pikang. Play. Kemudian. Nak muka gembok kan bagian kunci jemaah gembok kan jelas song nih geludir kles Napang ngebang gigi semua nanti ya bang gigisan kenyal ya jalan beben adis ada anak takonan nih kenyal berjalan beli. Jadi kan lungan kaya malu. Kaya. Pasengan bayu. Sud kaya marah madar. Sud madar minum dasar. Sud minum. Ulas tas. Gantung malun. Gantung mana? Gantung cang na. tegang dong. Ada dengar munyi niya. Yo. Munyi niya ada dengar. Munyi niya. Dengar seng. Saya ada. Ada. Rocok. Kericik. Ini mbak. Ini sah. Mana? Ayo. Oi. Jadi ini labanya. Melana sih melan. Aja. Belum dah masih. Ada dah kali ni timpa lah. Berdawang bayi saja kakek tu. Ada.
Jat lai pojok ke. Saja menjalan mau kencang berjalan jadi perjani marelaka raja sepanya dan seklapoman selah pesu jadi detnya milah jadi det kengkeng mana mau jalan jelek jani dewek subot teka dadane dini ditukade mau yang sebuah kabelan ala jalan nanti nyuci baju lan gaya lu dia cebek gen lalan mau lan ale tongo suang mau lo lang saya tong lang na mo lang aduh habibi anu ay do jojo yan misi alamun payu asal berwasi jojo sama Jeklangan bener tiang ningahang iya noy nanga bama hasuwi ruang besar nu munyinnya ruang munyinnya gangsang nih gangsang ini iya kapun tangan bawang ada anggo sambal mata jangan makan enggak itu masih sengkelih-kelih ya nak bawang man sambal mata luang bawangnya jo ngamul bawangnya jo ngamul dijak lakon aku kepengoreng tuh mo lo ya namune tening ye he mo agat masih ada yes sebelah pesan di dewek agat hidup di gunung mo lo ya namune ye toyon ning makenyi bener mo lo jangan sen mau kita mulai tiang saja mo apa buin masan jani masa nongkap mo lo sangkal idewek dari manusia ada nih mo ken iraga pantas nih subuh sepatut nih dewek bakal nyago punuk kelestarian tuh kade kebersihan sing dadi nyen mo ngawak-ngawak bakal ngentungang mulu yang ditukade sing dadi mo oh anu kena deno nyen no bener di samping dewek kena deno sing dadi tuh nak salah adane pemok nawan oh gitu bener adat lo moren yang sing itu sing penawang ha mo lo aduh mo ih kancrek tiangnya di Busan kada daduo nga bo kancre. O nene malut yang kabangun kedang nga lude, kedang nga lude. Aduh. Aduh segedak ngedatin mo. Ne malu nungen nga lude, nungen ngidang. Aduh. Mamoko, kan berat na cenik kanglang cara canga kene ali. Oh, cenik dan mani palen canga leke kurang canga. Kan cenik montong yan sanga do nepoke na. Tulungin ngalih. Ijo ne, busan ijo kerja. Tuang anyun bakan cerik nene. Bisa anyun tuh. Kudiang tiang bas kelangan tiang ningahang gendeng nih mok luang pesan. Banyak ngelanja kelorang kan di bako. Alelan mok lan sakit. Alena malu. Ijo ini kan cerik tiang nih mok. Tulungin boleh. Itu pening ya. Kengken ya anu karamo dini dan dilestari sanu ye. Sing ada cara ye toton misi sabun wing anyud sobtek pasti nih
ane ngawasi jagat iki wewengkon iki tertib ngatur air dua anak sumber air adalah sumber kehidupan. Saya mau nunduk anjir. Oh, Hei, Di jam apa? urusan dia. lanjut. Selendang. Kau balik niki. Lu dang luwung nasi juga agak bojong cerik muliakan duka dah. Selendang mau medi nih, selendang medi. Mau medi kan beli. Ai cang ada cang biasa dah. Hah? Anak nina lu cegeng lah. Pasti nganggo parfum. Minimal mandi wak ndut. As kojong. Aduh malah enggalan jebolan ngalahin kancrek tiangnya mau. Ya nak urip boleh sih. Ijo ya cerik nah niki jatene anyun. Tuh yang ada anak liu pesan ya mau. Nek tak boleh. Ini nak men lu. Tuh men Jani. Nah. Hei, nasihat jahit. Sebekuk jo bojok dewe. Pesan tiang mau. Aduh. Jero tolongin tiang. Tolong yang tembani mau. Tiang tembani dengan bojong mau. Wah, ini jaga jegek nih gue bojok mirip apa? Tiang kenada mau bojong jero. Saya raga ngobrol bojong. Lagi main bojok ke? Kanuning. Yo na takon bojok ka dicang takon bojok ka di. Ku takon yang mo. Weh, dok Ngerti kenyak. omong bojok. Siap, dicang takon ng bojok. Loh, dok kenyak itu. Enggak dok. Ulen duni badini. Man ngintip cang manyusan. Weh, Ya agam. Fuk jo ada. Mo lah. Yen sing pelih ben tiang. Anak kemu ani to ngabuk kancrik tiang mo. Nah. Awas. Sajan. Awas. Takeh lo, takeh. Mau maling. Juari mo lo. Adi sing juari lagi gelas sing juari. Tanya lo mungkin bang baru cocok. Nah, ayo. Bang lo mungkin malu sing bang gitu baru dia maju. Siap-siap nyambut. nih cerit nih juang nih. Lah, sing kakak mo. Palan cerit. Tutup gelas cang. Tutup. Nen malu, nen ngawak. Adi ngawak mana to sajan Jak cerit. pedih, saya celap kok kandong. Jelap ko kantong anak. Ayo mundur. Nen malu. Ngoyo ni, ngoyo. Batawang ni moyo. Ni bayan lodro. Men. Weh lo mungkin men. Ni bense ane Pak Man Supadmo ling bleleng mesti. Tuh bojok. Weh ni kenoban Cang nyen cang. Tawang masih. Nyen. Itu bagus Pujano alias apel. Gaya ke murid dekat. Sing sekan sama takon sekan mang ngintip nak manyusan. Mana? Apa tepuk? Fuk jo jambut. Di kedo sebang apel. Bicara Rano Karno kenapa? Oh itu, kenyang. Cang senyuari gitu. Hei, nyeng lah bojong tuh. Tiang tenuning. Bojong itu balik nasi. Tenuning jero. Sing doang. Sing masih. Kakek. Hah? Hei, Kenapa? Bang yang aman. Carikan bojok jangan bakal sok kan. Jero, ulah bojoge niku tiang jejak pisan jero. Nih, ulah bojong nih baju Tuh, mak gede. mungkin sing bani. Nana Pak Man Supadmo bang kok jak bojong. Tiang Ayo. Mấy két, mấy. Salah. Ada. lo. Ajen dia bojong.
Ya sing bele, Ban. Kakak bekasnya nak. Kapan bojok begini kalau cenderung. Bojong ini pasti ingon-ingon nak lingsir. Ujang rambang bojong nih. Cetujon iraga jak pepat luasnya kijeng. Oh, do barang jam. Majalaran bojong. Yani ada nak istri si terlalu takonan jadi Ah, ni. betul. Iya, aduh dia bojok. Takonan deh, ada takon. Tekan deh. Yang hiru. Mongkek yang nih, mongkek. Madorin nak kau jadan je. Saya mau takon kan. Nafkan. Sapunya harus dirone nge. Titian sanetaken ang jero. Orang ada nih deh. Sakewantan jero. Nge. Sederenge jero ning uning ring sikian titiang. Duaning kancreke punika titiang sanenuena. Nge. Titiang banget mapinunak walian. Soalnya sapuniki, titiang misalnya jadi ngaturang kantek puniki, sake wantan. Jone mandeng ngeniken titiang uning minap saneciang wasta gunung kawi. Lengih dane jino duko sugro poklon. Sugro duko siladri. Yo malu mo oyong. Orang. Oyong. Pemakas. Jero anak lanang. Tiang, Kewantan prikiang dumun kancrek tiang iki. nge niki terus. Masa seorang dan bobang. Prikiang. Andi bang malu-malu deh. Memangke saneciang. Suk semua pisan di tiang jero. Nggih. Duaning jero di sampun ngwaliang kancrek tiang. Nge. Sane wau bas jero ni pacang ngungsi jagat gunung kawi Iki sapunika. pada tangkel yang dari duko sugro poklon dane Sedang duko becek siladri. pisan. Menapi Di tiang je pacang ngatahin raga. sapunika ini. Nan malu. Raga numing. Rendane nak lingsir. Kuning. Pemekas yang melinggir di Gunung Kawi. Di tiang kuning. Nih luang nih adem jelek nih adol melah nih. Jelek apa? Jelek nih bojongnya ngamah nasi. Luang ni. Luangnya majalaran selendang. Dadi nawang dije genah gunung kawi ini. Bisa dong. Ulang ada bos iki. Ulang selendang ini. Ini pengeranan selendang ini. Ye we. Semang yang alegain eh. Aja nih, uleng lelen mulung alegain belum. Bang, bede ado je cemu. Kene lah. Ajo nih. Nek alo jak telu. Kira-kira jak papat. Jani bagi, ade bagi. Cang mau madu kan bang. Saya nengal si malu. Jangan sih. Nih ane jegek tuh. Cang nih. Apa nih mau koh ngali? Yo. Woi, Ci bojok. paling agak teman dong ya. Menang cang mandung. Bonjong. Halo Jom. Welcome. Oh ngerti ya. Biar bojong. Iya, yang saya waktu puniki siro harus pesenannya ambo takonan deh. Kere. Oh takonan ada. Kurang ada nih. Aing jero anak lanang. Bang dene jero ni tata suning ring sekian titiang. Itata sadana. Tone. Ita ampune jaga itata sadana. Di baru ya di samping kuping. We Mana meraga tatas rendewe titiang di tatasan. Pasti nak lengah tuh. Tone prakat atau tone Durung oke. Bagi lo sira lala sadar. Mengiwaskan titiang. Wanta. Koan. Iwanta. Nente. Sudah di tatasi Iwanta. Wantan titiang. Wantah nilep ke Sumosari jero anak lanang. Oh, ke Sumosari. Mongkek. Loh kok Sumosari. Casik matakon. Kalau pekerjaan Lo sarit ya. Lo sarit ya. Kan yang bang dom nih sik nenek. Ayo memadu. Nah, dong ngara cocok Mau gede-gede. madu? Lo gantian mau madu. Bedah. Paling cang pedang nih ya lemah. Jadi si barang mah kita pedang ya beten cang bedur nih. Nak dati. Nah masih bahasa saya bilang petang ngajak pulas. Barang-barang pula sekitar. Mau lo. Idewek sudah tawang ngebuka jatlu. Ne jani sanang patut idewek nawang. Ini kemuani muani nak tak koni tak koni jani mo.
Pidagi ngawegang titiang jero anak lanang sareng patma. Nggih. Duaning nembe yukti titiang kecunuk ring ragane. Nggih. Meled nalar titiang Mang Dauning. Jerone puniki sapu sireng, semaline mawet saking jagat napi. Nembe nglintang iriki jero. Nggih. Pidagi ngawegang. Titiang puniki mewasta Made Mudita. Demu ditu. Saking desa Memeling. Puniki Hela timpal-timpal mangapel. jerone. Mangapal. Men sane nikah ganteng deh. Nyoman beleleng. Ah. Nyoman leleng. Oh, Aduh, maro takone cang. Tosen, tos ne nyoman leleng. Tos si Bang. Aing keprit cah kok. bareng-bareng leng si Bang. Hei. Yang sampun ya kenten sedang baca mangkin. Nggih. Titiang jagi ayat tangkel kena lingsir pangtan yentan kesuwen. Kasep kan. Jero anak lanang. Nggih. Yen yukti kadi sapunika. Sedang balik orang jero anak beli made kita beli. Dados tiang ngebeli. Dosan. Beli made. Yang Nah, itu. Beli made. Ne jani pengsengin nang ngalan tengah. Jalan tangkil di bapak dukun beli made. Mau lo jalan apa? Ayo. Jalan beli made. ya, lu nih ajak saya peka. Hei, Jalan. Main cendek. Kuwi na nak magelut na ati eh. Nak kengken ade liu jaja teko nek kene. Ade merero jak liu pesan Kan sini. boleh. Berpasangan. Oh, ke Tiang mandom nenek yang gede masih. Nedomnya. lo nak ngalah dogen dan malu. Ne pemakasih lah ade mekelu pesan nak kengken itu di. Aksa mang pesan tiang meme. Mekelo saja tiang marah. Man Ditu kade tiang mesai. Apa? Ne jani ada tamu nih. oh Ada tamu. Melet bakal keculuk kapinen iba peduku. oh jai guru bener. Man Moyo. eh, Kok Suladi istri-istri. aing ni soleh nak seratin. Tapi yang ni nak serati Tapi Banten serati. niki. serati sareng tiang Hidung pengaya di nak kelada karya. Oh, di tiang jadi ayat tangkil. Nggih. Oh, niko ampun boleh besik, niko ampun boleh besik. Tiang teman, dijauh tiang alih. Dong itu ngang keto nak karya ada ni sing nadi. Oh, saya nanti. Sing nadi keto. Man ragane niki. Yang Sira saking Memeling. Wasat yang Made Mudita. Made mudita. Imade mudito. Dia komang apel dia. Komang apa? Kayak dados kopi. Timbal nih ajak kau nyang. Kopi manis dados dia. Kopi manis. Nggih. Bener, manis masih itu. Yang ini kopi dia kopi pahit. Oh, Yo keto. kopi manis tak kayak kencing manis. Kok tinggi gula masih nak. Cang bu, cang kencing manis mulu belang nepuk nak manis cang begitu kencing. Baik lu. Berak ke wah bani wah nampi tu. Ngajak liusan liu mererod benak anak ngengken. Lu man matakut. Cara raos tiang marah. Tetujuan ni beli made. Mai tuah bakal kecunuk kapin ini bapak dukung bapak tiang ini. Iba apa duk begitu. Tuah bener. Ne jani mau lo. Nang lautang pernah ibapa. Apa ada tamu? Nen malu. Dan malu. Bang benah ya bang benah. Sing bener ya menakan. Gembok. Mau ngoyong dini. Ilo menakan ibapol. Amilang abo anu di rumah-rumahan marah. Oke, itu bisa. Jemuan tiang bakal jemu malah. Nah, jemu malah Yang jemu. bakal bertemu namun. Beli tiang. Jero. Ya. Mau jero aja tiang meragone saking nabi. Yang saking Memeling. Oh mau meling. Wasat yang Made Mudita. Bisa. Ya. Wis kotak kok. Niki wantan tamu ilo ngajak kocap saking mau meling burung. Sayu aktivisan bapak. Parinde kan ada nih poneta nen unengen di dia. Wajane nih. Uli DJ
Memeling. Bapa. Wenten tami uyuki, pacang kecunuk sarang ragan bapane. Wawuri sedap tiang, mesayen drika ditukade tanpa samandana. Wenten anak lanang-lanang. Risampone di tiang pole metaken po. Nika, madan. Ibli made. Madenya. Tujuan memang nak ingin. Bakal kecunuk ngajak ragan bapo nih. Nejani pengtatasan. Lungan bapo nakeni. Apa tujuan nih? Ibli made mai po. Neng. Balik. Tahu kan yang hidupo, yang mawet saking desa Memeling. Wastan titiang, Kini beli di Memeling. Bos Johang Umi kandi cening teko mai lakar keculuk kapin babo tujuan jenenge apa? ku mandi lunas aja mang dauning sing saudara maning jantung sane patut. Pinggir. Sampun iki siramren dawuh bapanipune padem. Dijang wenten sareng niki kisagan dijang puniki. Wenten pabesen bapanipun bapani Made Mudita diolas yen bapu suber ngalahin madi pangrauh je tangkir pada diajeng ide dukuh Suladi ampura patut riki pasraman dukuh Suladi. Aduh ampura mawinan meriki yang Widang nene madan widangan gunung kawi. oh manut kadi kabesani bawi made Tongos bapone pedukuan bapone madan tuko ampel kading. Ampel kading. Bapo yo bapo silahri. Mai bagus pisan. Atur nang mai bagus. Ne made nyen Made Mudita made mudita. Lenan cintu ada buin nyen. Nyaman nyam tiang anggo timpa. Anggo timpa. dia mapisaga sareng Made. Nah, Nah, yang dia montone ada nyen bekelingo barang yang napo kapini bapo. Niki wendeng sampai sugro tidak. Lo tulung enggak. Beli di Memeling madan Made Mudita. patut Papan jenenge nye. Ampun yang nah pan Mudita kenten tiang yang lali sik Madene pan Mudita pan ke kenten ya. Semorene bidang ada semorene. Semorene Sing dadi anak kon ada anak tua pidana. Tulah nyen, tulah. Tonda dos. Jeneng yo pianak yo ne. Ki Made kenti. Ne mulo bapo ibidan. Jeneng jeneng. Bapak napi. Gising. Bapak dulu. Lo isi. Nyamannya kan nyamannya. Po. Anu kan nyaman. Di sebane bapak nih. Tengili Punya nih beli Made Mudita. ada rahasia. Uling Memeling. Pasti ada rahasia. Tur maning di subone. Nyina yang bungkung buka keni. Dongo diang dadi bapo melenan sebang. Carana kesedihan dadi bapo pelengan buka jani po. Bapan jeneng yo Made kerti suwo ilang. Sampun Kene mo. Kendua di penjang. Gantian nih po. Lah ang bayo ni. Ingat-ingat tegang. Lah ang bayo ni. Ingat-ingat ragan bapo nih po. Tegang bayu.
Tiang Bapo. Loh Kusuma Sari. Tiang Bapo. Jeneng